Boa tarde, damos comezo á sesión ordinaria do Pleno Municipal do mes de agosto de 2024. En primer lugar, disculpar a presencia do alcalde por cuestións persoais. O primer punto do orde do día é a aprobación da acta da sesión ordinaria da data 30 de xullo de 2024. Apróbase. O segundo punto, participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal. Post plus adicional 2/2024 da Deputación Provincial da Coruña. Ten a palabra o concelleiro. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, o Pleno da Diputación Provincial da Coruña, en sesión do 31 de maio de 2024, acordou a aprobación da segunda modificación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal. A Deputación Provincial da Coruña comunicou a este Concello, a través da plataforma Sutel, unha circular relativa á elaboración do Post Plus adicional 2/2024 para investimentos financieramente sostibles e gasto corrente por maior achega da Deputación, do que a este Concello correspóndelle 902.161,88 euros. En consecuencia, a cantidade pendente a aplicar ao plan ascende a 477.599,98 euros. Proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: participar na segunda fase do Plan Provincial da Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Post Plus adicional 2/2024, da Deputación Provincial da Coruña e solicitar a aplicación da achega provincial asinada aos obxectos que se indican a continuación. A primeira obra proposta é a rehabilitación da rúa Alcalde Domingo Sierra na súa fase 2, desde a rúa Condes de Andrade ata a rúa Alejandro Pérez Lujín, cun orzamento total de 336.414,05 euros, e a segunda obra proposta é a rehabilitación do pavimento na Avenida da Corbeira, VP 64, Rúa Pablo Neruda, VP 63 e Rúa Antón Losada Diéguez, VP 62, cun orzamento total de 139.587,57 euros. O resto da achega, que son 1.598,36 euros, quedarían para gastos corrientes. Pedimos o voto a favor para poder incluir estas dúas obras na segunda fase do posadicional 2024. Grazas. Boas tardes. Toda aquela obra que supoña unha mellora en calquera parroquia do Concello é necesaria. Se ben, aínda que xa se nos adiantou na comisión informativa correspondente, queremos aproveitar este momento para recordar e solicitar que se reitere o compromiso de levar a cabo no presupuesto municipal de 2025 ao resto de obras que se relatan no informe de Medio Ambiente, onde se indica que todas as obras contidas no mesmo, relativas a melloras en outras parroquias do Concello, estarían en disposición de poder optar á presente convocatoria. Por último, queremos solicitar, xa que non está incluída no informe anteriormente citado, este mesmo compromiso para a mellora da rúa Río Chan, así como a rúa Miguesas, sendo unha reclamación que é coñecida por todos e moi necesaria para os veciños que residen nesas rúas. Vamos. Moitas gracias, señora alcaldesa. Primeiro, compre explicar un pouquiño máis de que vai este punto de orden do día. Este punto de orden do día repítese todos os anos, cada ano repítese en sucesivas etapas en distintos meses, porque trátase dun plan de financiamento da Diputación para o que hai que presentar proxectos que estean completos, e cando se di completos non é solamente redactados por un técnico competente, senón que teñan todas as autorizacións necesarias de outros organismos da obra en que se estea propoñendo. Este plan de financiamento sábese as datas de antemán, sobradamente, porque a Diputación desde hai xa varios anos, con este goberno que ten agora, normalizou o funcionamento deste plan de financiamento, polo cal asigna a través dun algoritmo, en función da población, etc., e de outros parámetros, unha determinada cantidad de cartos a cada concello. Por tanto,
simplemente hai que esperar que canto é montante total do que dispón a disposición ese ano a Diputación, e a continuación repartilo según eses criterios obxectivos, e por eso é ben comentalo, que se sepa, e que se sepa que son plazos coñecidos de antemán para poñer a disposición a documentación e poñer a disposición do resto dos grupos políticos pois o intento de acadar un acordo que priorice aqueles proxectos que necesitan un financiamento máis prioritario, máis urxente para arranxar determinadas cuestións que o merecen. Isto era necesario comentarlo así. Tamén vamos a aproveitar para decir que, así como a Diputación da Coruña ten un plan como este de financiamento aos concellos, a Xunta de Galicia non ten, cousa que é unha anomalía e que tamén compre aproveitar para poñer de manifesto, recordarlo unha vez máis. Unha vez dito isto, en eses plazos dos que falábamos aí un momento, pois pónsenos a información, pois tarde mal e arrastro, como sempre, tarde mal e arrastro, porque é que o plazo para presentalo no rexistro da Deputación remata mañán. É dicir, que vimos, como sempre, o último día. Que non haxa despois ningún problema informático, estas cousas, porque senón meteríamoslo fora de plazo e quedaríamos sin el, non? En canto ao contido da documentación da que lles falaba antes, na lista de proxectos dos que informan que estarían en disposición, dos que nos afirmaron desde o Goberno Municipal, que estarían en disposición de presentarse a recibir financiamento deste plan de obras e servicios, o POS, non figura nin o proxecto de reforma do Río Chan, nin o proxecto de reforma da Rúa Miguesas. Isto hai que decilo, porque o alcalde dixo aquí, diante de todo o mundo, que sí dispoñían de proxectos para esas dúas rúas nas que reiteradamente os están reclamando os veciños con presencia aquí, en donde están efectivamente poñendo de manifesto os seus motivos para que eso sea prioritario sobre outros investimentos. Resulta que cando nos poñen a lista dos proxectos que están habilitados para escoller, non están ningún dos dous. Cada un que lle poña o nome que queira a actuar desta forma. A continuación, tamén queríamos comentar. Isto debe integrarse en algún momento en un orzamento municipal. 2024 non ten orzamento, non vai ter, polo que parece, a estas alturas xa non. Creo que xa o dixo o outro día o alcalde algo referente a isto respecto de que xa descartado facer un orzamento para 2024. Tampouco os grupos municipais da oposición recibimos un proxecto de orzamentos para o 2025. Estamos a mediados de setembro. Empeza a conta atrás. Hai uns plazos tasados que nos indican que seguramente non vai a estar o día que ten que estar, que é o día 31 de decembro, para que o 1 de xaneiro haxa un orzamento de 2025. Pero hai máis cousas que nos chaman a atención. Entre os proxectos que o goberno municipal escolle sin contar con ninguén, un deles é a rúa, a reparación, o pavimentado da rúa Domingo Sierra, de un dos tramos, nin que máis pa diante, a ver se vai o outro, que sei que se deteriorou polo tránsito de maquinaria pesada das obras da Avenida de Vilaboa. Isto é vestir un santo para desvestir outro. Se para facer un arranxo dunha rúa, pois resulta que admitimos a empresa que o vai facer, que meta a maquinaria por onde lle peta, e que deixe aquilo como lle apetece, e que non ten ninguna responsabilidade en arranxalo, pois isto, para este viaxe non facían falta estas mochilas. E o curioso é como é que, se eso foi así, en un proxecto de cerca de 1 millón de euros para a reforma da Avenida de Vilaboa no seu día, que iba con fondos europeos, como é que en ese proxecto non se dota unha partida, se é que é imprescindible, efectivamente, debido ao tránsito de maquinaria pesada, que é ao mellor inevitable, polo sitio
pola rúa paralela, pois, por que non se habilita xa unha partida para despois arreglarse a eso e deixalo todo listo, e ir todo no mesmo proxecto? Eran fondos europeos e cargábamoslo en fondos europeos, e a día de hoxe teríamos fondos disponibles para estar asignando outras cousas. Pero é que a planificación non é o forte deste goberno. Non sei que é o forte deste goberno, teño que confesalo. Non sei se é que ten algo forte, ou se son todo debilidades. Isto é o que temos que decir sobre o POS. Por lo demais, sí, efectivamente, todas as obras son necesarias, pero tratábase de priorizar. E en esa priorización decidiron vostedes o que é prioritario sobre o que non é. En solitario decidiron. Nada máis. Moitas grazas. Gracias, alcaldesa. Nosotros queremos resaltar también que vuelven a demostrar una nula capacidad de planificación y un nulo interés de diálogo y de negociación. La nula capacidad de planificación es porque estas comisiones han sido convocadas de manera urgente sabiendo desde julio la fecha en las que iban a ser celebradas. Pero ustedes no han previsto que se jubilaba el secretario accidental, que había que nombrar otro secretario accidental y que coincidía con el periodo vacacional de los funcionarios. Y nulo interés de diálogo y de negociación porque no les preocupa a ustedes el concello ni su capacidad para atraer inversiones. Dejan todo para el último día, a última hora, para reunirse con nosotros y presentarnos una propuesta cerrada para llegar a un acuerdo para aprobar un nuevo POS. Es decir, se arriesgan al último día a perder una inversión del POS, a perder dinero para los vecinos de Culleredo por no querer sentarse ni negociar con la oposición. Miren, en mayo se aprobó el POS en la Diputación y ustedes esperan a septiembre a tener una reunión para presentar una propuesta cerrada. Tienen 3 meses de plazo y la reunión es la semana antes de que acabe el plazo de presentación de toda la documentación en la Diputación. Sigan ustedes así, haciendo las cosas como les da la gana y todo sin planificación ni ningún tipo de acuerdo. Se oye muy mal este micro, ¿no? Sí. Gracias. En cuestión del POS, revisamos el listado de la propuesta enviada con las 8 obras. Vemos que esos 8 proyectos han sido contratados con contrato menor a 2 empresas. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando investigamos esas empresas y vemos que es la misma? Tienen los mismos administradores. A una media de 15.000 euros por proyecto, por 8 proyectos, son 120.000 euros que ustedes contratan a dedo con una empresa en vez de licitar un contrato de asistencia técnica. ¿Tienen pensado ustedes sacar a licitación una asistencia técnica para el desarrollo de proyectos? Porque miren, hemos mirado todos los contratos menores y sumado los importes de todos ellos asociados a la elaboración de proyectos. Y en este último año y medio hemos gastado, ¿saben cuánto? 300.000 euros. 300.000 euros en contratar proyectos que quedan en un cajón, porque ni podemos saber qué proyectos son, ya que en el listado de contratos menores el nombre viene cortado. Hemos pedido en varias ocasiones que se nos dé un listado de todos los proyectos que se han pagado y que están en los cajones y todavía no se nos ha puesto a disposición. Entonces, otra pregunta. De todos estos proyectos solicitados, contratados y pagados, ¿saben cuántos han sido licitados desde las últimas elecciones municipales? No sé, ¿saben cuántos? El señor Carlos Liñares o la alcaldesa. ¿Saben cuántos proyectos han licitado? En un año y medio, 3 proyectos. Fonte da Balsa, Centro Social de Orro y el asfaltado de Irmán Suárez Ferri. Su balance de gestión en este año y medio es de 500.000 euros licitados. Estamos a la cola de todos los concellos de nuestro alrededor, pero no es cosa de este año y medio. Es que si analizamos los anteriores pasa lo mismo. No son ustedes capaces de ejecutar inversiones ni aun teniendo el presupuesto para ello. Y después ustedes critican que los proyectos no salen adelante por culpa de la oposición, pero los vecinos ya saben que son excusas suyas. Los vecinos quieren saber también qué pasa con los otros POS que han sido aprobados y están pendientes de ejecutar desde hace años. ¿Nos pueden decir qué pasa con el pabellón de Tarrío? ¿Sigue sin modificarse el proyecto? ¿Sigue sin licitarse? ¿A qué esperan a sacar eso adelante? ¿Qué pasa con el proyecto de Monte Alfeirán?
¿Qué pasa con la Plaza Europa, las pistas deportivas? ¿Han renunciado ya a su reforma? ¿Hemos vuelto a tener que pagar e indemnizar a la empresa por el retraso en las obras? ¿Qué pasa con Rafael Alberti? ¿A qué esperan a comenzar? Seguimos con la cubierta de las brañas sin tomar ni una sola decisión en este tema. No sé a qué están jugando ustedes. Es que ¿saben ustedes quiénes se oponen a que estos proyectos salgan adelante? Ustedes mismos. Porque ustedes no son capaces ni de comprar unos lápices como para reformar un pabellón o pedir responsabilidades a las empresas con las que contratan, como fue el caso de la cubierta de Fonteculler. En la comisión no han sido capaces de contestar el estado de tramitación en el que se encuentran las obras del POS de enero de este año. Y miren, de las dos obras finalmente elegidas, nuestro grupo municipal, por supuesto, que ve interesante y necesarios esos proyectos, pero también echa en falta otros que habría que pedir, pues son demandas de los vecinos desde hace mucho tiempo. No hay proyecto de falta de saneamiento en distintos núcleos del rural, el arreglo de distintas carreteras en Sueiro, en Celas, en Monte Xalo, en Sésamo, en Ledoño, el asfaltado de la Rúa Miguesas, de la Rúa Riochán, la rotonda del Portazgo, arreglos en las plazas de Santa Gema y de Castelao, Tierno Galván, rehabilitación y acondicionamiento de distintos centros sociales, cerramiento de distintas pistas deportivas. Pero a ustedes se le ocurre que ante las peticiones de asfaltados de calles que están pendientes y son urgentes, nos dice que el asfaltado de la Rúa Riochán o Miguesas irá con fondos propios para poder ejecutarlo más rápido. Y se quedan tan anchos, ni se ruborizan. De todas las necesidades, que son muchas, eligen asfaltar la Corbeira y el arreglo de Domingo Sierra, las dos también muy necesarias. A nuestro grupo le alegra que al final nos han dado la razón con el proyecto de Vilaboa que nosotros presentamos, pues nuestro proyecto ya incluía el arreglo de Domingo Sierra. Nosotros, desde la oposición, presentamos un proyecto ambicioso y atrevido de transformación real de Vilaboa y no los parches que ustedes presentan. Ustedes demuestran mes tras mes que no tienen ideas para Culleredo, que solo son parches. No hay proyectos ambiciosos, proyectos de verdad que transformen Culleredo, que resuelvan los problemas reales de los vecinos. Nuestro alcalde, que hoy no está, tiene ocurrencias que va cambiando según le dé el viento, como las veletas, porque es capaz de destinar al mismo edificio 7 usos distintos, dependiendo con la persona con la que coma ese día. Donde quedó el skatepark del polígono de Alvedro, la piscina de la Garrocha, los complejos deportivos de allí, la pista de motocross o como hemos repetido hasta la saciedad, las 400 plazas de aparcamiento prometidas y que al final del verano iban a ser una realidad en Costa da Lonxa. Nada de nada, todos son fantasías. Pero nuestro grupo lo tiene claro, no vamos a votar en contra de ningún dinero de otras administraciones que venga para Culleredo, por lo que nos abstendremos en este punto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a centrarme en lo que es la orden del día porque es verdad que hacéis un mogollón de preguntas, pero voy a intentar contestar un poquito por encima todo. ¿Por qué estas obras? Pues bueno, después de pedir informe a los técnicos municipales, es verdad que estas obras, como bien dice el señor Chouciño, son las que cuentan con toda la documentación, autorizaciones, etcétera, para poder entrar en el plan sin ningún inconveniente. ¿Es verdad que hay otras obras? Sí, es verdad que hay otras obras y no son menos importantes. Suena mucho, sale mucho lo de Riochán. Riochán es verdad que es urgente asfaltarlo, pero por el importe que tenemos en el proyecto que ya existe, son 48.000 euros, y es verdad que lo vamos a ejecutar mucho más rápido metiéndolo a los presupuestos municipales que no incorporándolo al plan del POS, porque si no hasta finales o mediados del año que viene no se podría acometer. Va a ser mucho más rápido cuando se haga la incorporación de remanentes. Rúa Miguesas, que también sale. Rúa Miguesas estamos pendientes de meterla en el inventario municipal para poder acometer las obras. Nos falta un tramo donde no podríamos acometer, entonces se está trabajando desde urbanismo para poder incluirlo y hacer las obras. Los plazos son los que son y bueno, nosotros la documentación os pasamos un correo en agosto. Es verdad que el plazo termina mañana, pero en agosto fue cuando os pusimos a disposición toda esta documentación para poder hablar sobre estos temas.
no tengo mucho más que decir. Sí, a ver, vamos a empezar por isto último, señor Liñares. Un correo en agosto. Pode ler o correo, teno aí. Leo en voz alta. Búsqueo. Esperamos por él. Leo en voz alta. Que escolliten todos os veciños o contido dese correo. Recorda o que decía? Unha aproximación, que decía? Pasámoslle tanto o informe dos técnicos municipales co listado das obras que podían ir incluídas como a súa a súa proposta para incluir estas dúas obras. En ningún momento o sitio dese correo di o motivo dese correo. A indicación de por favor ou sin favor, podedes ser máis educados ou menos como queirades. Vinde un día, sentámonos e falamos a ver se entre todos decidimos, como decía antes, cales son as prioridades de Culleredo ou algo similar, a redacción que vos escollades. En ningún sitio decía eso. Por tanto, tomadevos as cousas en serio, porque nós tomámolas moi en serio. E non seades tan informales, non lancedes así a vara a ver se pica algo, non? Porque non se trata deso. Por tanto, ese correo de ninguna forma era unha invitación a participar en decidir cales son as prioridades para as que se deberían invertir eses fondos, e nas que puderemos tamén pedir explicacións como as que estamos pedindo agora. Iso respecto ao tema do correo de agosto. Respecto de... que fíxome gracia a súa primeira frase, non, que facemos mogollón de preguntas. Bueno, nós facemos mogollón de afirmacións. Non sei se se refería tamén ao BNG con esa expresión, pero nós que facemos é mogollón de afirmacións. E eu, a voceira do Partido Popular, escoitelle moitas afirmacións tamén, teño que decirlo. E se non, tamén escoitei preguntas retóricas, tamén de un lado e do outro. Entonces, a ese respecto, é que, volve a decir agora usted que teñen un proxecto para o Río Chan, valorado en crédito, pois onde está? Porque non aportou? Porque non dixo, témolo en este estado, falta isto ou falta o outro? Cando eu lle preguntei a usted asombrouse de que non estuvera, acórdase? Díxome que eu iba a consultar co alcalde. Por que se asombrou de que eu lle dixera non están, nin a do Río Chan, nin a Rúa Miguesas? Acórdase, verdad? Mentira. E despois é que veñenos volvendo a falar dos remanentes. Eu diríalles unha cousa, agora que non teñen o señor Riobó aquí presente. Síntase un pouco libres de utilizar un lenguaxe máis natural, vale? E non acudir aos comodíns do señor Riobó. Os remanentes, estas cousas, non? Porque levamos escoitando falar deso moito tempo, E os remanentes non dan aparecido, non se dan aplicado os remanentes, nin si. E se estamos en setembro, estamos falando supostamente, porque facemos un exercicio de interpretación, estamos falando dos remanentes do ano 2024, dos remanentes de tesorería. E dígolle máis, decíame outro día que na Rúa Miguesas hai un problema inventario. É que está ben que o diga. Primeiro de todo é recoñecer que hai un problema co inventario, non só con esa rúa, sabemos que hai un problema inventario con moitísimas cousas. Pero é que iso hai que complementarlo, e iso teñen que ponerse de acordo usted, e máis a señora Marta Iglesias, que ten ao seu lado, concelleira de Patrimonio, contratación, para poñer en marcha unha contratación, porque iso vai ser moi difícil de que poidan facer técnicos municipais, tens falado aquí moitas veces, é actualizar dunha vez o inventario, para que cada vez que hai uns veciños que din a nosa rúa está feita un desastre, non teñen que decir vostedes, e non teñamos que pasar a vergonza allea, desde aquí, desde este lado, de que digan, é que non podemos facer unha obra porque non o temos no inventario. Ou non está
correctamente inscrita no inventario. Por tanto, isto non é unha anécdota, isto é categoría. Isto sucedió moitísimas veces. Entonces, por favor, e complementariamente a recoñecer o que acaba de recoñecer, póñanse en marcha xa, pero dunha vez, porque isto teramos coitado máis veces ao voceiro do BNG, o decirlles de que, por favor, que poñan en marcha a actualización do inventario, porque é imprescindible. Nada máis, creo que xa está. Yo tengo aquí el correo enviado en agosto al que hace referencia el concejal y lo leo. Bos días. Con motivo da aprobación por parte da excelentísima Diputación Provincial da Coruña dos planes adicionales 2 e 3 relativos ao post-2024, ponse a disposición dos representantes dos grupos políticos a seguinte información recollida nos arquivos adxuntos. Esto fue lo que nosotros recibimos, una propuesta cerrada en la que no se dice vamos a ponernos de acuerdo en qué obras se presentan ni nada. Usted lo que nos dio fue una lista cerrada de la propuesta que el equipo de gobierno quería o había priorizado para este post, nada más. Y a mí también me gustaría que contestase qué es lo que va a pasar con todos los posts que tenemos pendientes, los que le he nombrado antes. ¿Qué va a pasar con la Plaza Europa? ¿Qué va a pasar con todos estos proyectos en los que llevan años con financiación de la Diputación y que está todo paralizado? ¿Cuándo se van a poner ustedes las pilas y empezar a trabajar para los vecinos de Culleredo? Nada. Gracias. Bueno, el correo sí está enviado, es verdad que no pone explícitamente una invitación a hablar, pero bueno, el correo está, cada uno entiende también como quiere, ¿no? O sea, vosotros otras veces os mandamos la información y rápidamente os ponéis en contacto con nosotros. Sí. En este caso yo es el primero que os mando, pero con los demás compañeros, no, bueno, cada uno entiende cómo, vale, no entro ahí. Río Chan, volvemos a Río Chan. Esta semana, el lunes, tuvimos una reunión con los vecinos y ya le comentamos cómo íbamos a proceder con este tema. Y es verdad, son 48.000 euros, lo vamos a hacer mucho más rápido nosotros que metiéndolo en el post, ya lo comentaba antes. Rúa Miguesas, en el inventario, en el departamento de patrimonio y en urbanismo, están elaborando una lista donde hay un montón de calles para incorporar al inventario municipal. Está Rúa Miguesas y tenemos un listado más de ellas y están trabajando ya en ello. Las obras del POS están todas en contratación para sacar a licitación. En breves alguna ya saldrá prontito y según van pudiendo pues van saliendo las demás. Están todas en contratación para sacar. Damos el punto por debatido, vamos a votar. Votos a favor del punto 2. Votos en contra. Abstencións. Punto número 3. Moción do Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego de Culleredo de data 8 de setembro de 2024 para a protección do Pazo dos Serranos en Vilaboa. Ten a palabra o señor Chouciño. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Traemos hoxe esta proposta que lles paso a ler a continuación. O Pazo do Serrano, como é coñecido popularmente pola veciñanza de Vilaboa ou Vila Celina, é un conxunto patrimonial que conforma o eixo central do Souto. Entregámosles esta pequena corrección, creo que xa teñen todas, é únicamente esa palabra para centrar un pouco mellor, vale? O eixo central do Souto, un dos núcleos históricos da parroquia de Rutis, un conxunto perfectamente delimitado e indivisível que integra un edificio residencial, unha capela e incluso un árbore senlleira así catalogada pola Xunta de Galiza. Todo o conxunto representa un patrimonio que debe ser protegido e posto en valor, non só pola súa propia singularidade, mas tamén pola parte integral que supón do núcleo poblacional do que forma parte.
cunhas características únicas no noso concello. Non son estas apreciacións propias nin únicas deste grupo municipal ou da veciñanza sensibilizada coa protección do patrimonio, mas tamén veñen recollidas a través de diferentes referencias legais que implican a protección deste conxunto, tales como a Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galiza, a Lei 3/96 de Protección dos Camiños de Santiago ou o Decreto 110/2014 de delimitación do Camiño de Santiago inglés. Así o apreciou tamén a Corporación Municipal que en 2013 aprobou inicialmente o proxecto de Plan Xeral de Ordenación Municipal que continúa actualmente en trámite. Nese documento, o conxunto do Pazo do Serrano clasificábase dentro do catálogo de patrimonio con un grao de protección ambiental e calificábao como destinado ao Sistema Xeral de Equipamentos con intención expresa de destinar o conxunto a un parque público e as diferentes edificacións a servicios para a cidadanía. Queda ben claro tamén no documento de referencia para a avaliación ambiental estratégica do PESON en trámite, cando di: prestarase especial atención á conservación, protección e posta en valor dos distintos elementos catalogados e do camiño inglés a Santiago. Tamén na memoria ambiental do PESON en trámite, cando di: vense a protexer, compre modificar a ficha 13.1 do catálogo ou mesmo elaborar outras novas para definir correctamente a traza do Camiño de Santiago inglés e o seu territorio histórico, segundo a delimitación do Decreto 110/2014 de 4 de setembro. A ficha conterá unha breve descripción por treitos e unha reportaxe fotográfica pormenorizada. E tamén di: o desenvolvemento do solo urbano non consolidado de 3.3 e os solos urbanizables R4 e R5 poderían afectar aos bens catalogados no asentamento tradicional de Vilaboa. 6.10, Pazo do Serrano, 6.11, Pazo de Vilaboa, 6.12, Casa Grande do Ramallal, 6.34, Pazo dos Correa. Desde 2013, o Goberno Municipal ten dado múltiples bandazos a respecto da aprobación definitiva do novo PESON en trámite, mas o feito de Culleredo ter un Plan General de Ordenación Urbana do ano 87, que quedou totalmente obsoleto por ter sido superado polos numerosos cambios legislativos que o afectan e que non se dispoña dun PESON actualizado á nova legislación, non pode ser un motivo de impunidade e desprotección do patrimonio de Culleredo. Así e todo, a Xunta de Goberno Local aprobou inicialmente, o 11 de decembro de 2023, o Plan Especial de Reforma Interior, PERI, das unidades de actuación 58 e 59 en Vilaboa, nas que se integra o Pazo do Serrano. O PERI aprobado inicialmente elimina a maior parte do conxunto do Pazo para ser ocupada con edificacións que desfiguran a tipoloxía das edificacións existentes, alterando gravemente o conxunto histórico que conforma o núcleo do Souto. O PERI aprobado inicialmente contradí o proxecto do PESON aprobado inicialmente por acordo plenario no ano 2013. O cal provee a protección do conxunto do Pazo do Serrano e o seu destino ao Sistema Xeral de Equipamentos Públicos. O PERI, aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local, conformada únicamente polo alcalde e os concelleros do PSOE, supón un atentado contra a protección do noso patrimonio e un grave paso atrás na ordenación urbanística de Vilaboa, botando ao liso a oportunidade de contar cun parque municipal e unha serie de instalacións públicas ben necesarias para a veciñanza, despreciando a contorna única do núcleo do Souto e xerando un enorme impacto paisaxístico. Por todo o exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación para o seu debate e se procede a aprobación dos seguintes acordos. 1. Rexeitar a aprobación dun plan especial de reforma interior PERI nas unidades de actuación 58 e 59 en Vilaboa e arquivar o seu expediente. 2. Rexeitar calqueira modificación de ordenación urbana nestas áreas de actuación que contradigan a ordenación prevista para as mesmas no proxecto do PESON, aprobado inicialmente pola Corporación Municipal de Culleredo en 2013, que contemplaba o seu destino ao Sistema Xeral de Equipamentos Públicos co obxectivo de conservar a súa configuración e a da súa contorna como patrimonio histórico da veciñanza de Culleredo. E terceiro punto, iniciar expediente para poñer en marcha o procedimento regulamentado pola Xunta de Galiza para a declaración do conxunto descrito na exposición de motivos como ben de interese cultural,
para o que a Administración Municipal aportará todas as achegas de documentación que consten nos arquivos municipais en xeral, en particular os elaborados polo recentemente xubilado historiador municipal. Agardamos que encontren de interese apoiar esta proposta. Moitas grazas. Gracias, señora alcaldesa. Propoñen vostedes que se inicie un expediente para a declaración de ben de interés cultural e que se rexeite a aprobación dun plan especial de reforma interior nas unidades de actuación 58 e 59 en Vilaboa. Grazas. Iba a decir lo mismo, así que... Grazas, alcaldesa. Compañeros, con respecto a esta moción queremos indicar que compartimos o relatado na exposición de motivos da mesma, tanto é así que este grupo municipal mantivo conversacións cos restantes grupos da oposición coa finalidade de poder dar saída a asuntos, a este asunto que hoxe nos ocupa. Dito anterior, queremos salientar que estamos totalmente de acordo co exposto na mesma e que o peticionado contará con noso apoio. Se ben, queremos trasladar que, tendo en conta o que se solicita e as posibles repercusións que isto poderá ter, entendemos que é necesario que o expediente conte con un informe técnico xurídico que establezca o procedimento a seguir para dar viabilidade ao peticionado. Bueno, comenzaré eu. Gracias, señora alcaldesa. Propoñen vostedes que se inicie un expediente para a declaración de ben de interés cultural e que se rexeite a aprobación dun plan especial de reforma interior nas unidades de actuación 58 e 59 en Vilaboa. Miren vostedes, non estamos nesa fase. Estando en marcha e xa aprobado inicialmente o plan especial, o que procede, unha vez que se realicen as modificacións requeridas, é traelo a pleno para a súa aprobación definitiva. E será nese momento no que poderán apoiar ou rexeitar o plan, non agora. Agora non é legalmente posible adoptar un acordo plenario ao respecto, por estar o expediente en tramitación de conformidade co procedimento reglado establecido no artigo 75 da Lei do Solo de Galiza. Unha vez finalizada a tramitación administrativa do plan do PERI, e emitidos os informes técnicos e xurídicos que correspondan, poderase pronunciar o pleno nun sentido ou noutro, pero non neste momento, porque calquer acordo que se votase en este momento, se de someter esta moción, conlevaría a nulidade de pleno dereito do acordo por prescindir do procedimento legalmente establecido, polo que, antes de continuar, solicito que retiren a súa moción neste momento. Non sei se, todo isto, tras consultalo coa Secretaría Municipal, yo pedimos. Non sei se me quere respostar antes de poder continuar, señor Chouciño. Si... Ben, o BNG está sempre aberto a propostas. Témolo demostrado moitas veces. O Grupo de Alternativa dos Veciños acaba de facer unha proposta de solicitar un informe xurídico. Agora ben, a vontade política que pretende expoñer esta moción, entendo que ten que salir acordada hoxe de aquí. Por tanto, se vostedes ven un problema en ese primeiro punto, pois entendo que o que pretendía precisamente a Alternativa aos Veciños era que o primeiro punto pasara a ser solicitar os informes xurídicos ou os informes que procedan, corríxame, señor Miguel, para a procedencia de anulación do trámite. Tendo en conta todo exposto, e cando falamos de todo exposto facemos especial énfase na referencia a que temos un PSON aprobado inicialmente, que sabemos que
que necesita unha aprobación definitiva, pero é que eso debería terse producido hai moito tempo. E son vostedes os responsables de que en 11 anos, para pasar de un trámite a outro, que non se tuvera feito. Vostedes teñen presumido múltiples veces, sí, xa remato, é certo que estaba vostede no uso da palabra, teñen presumido múltiples veces de que o plan viría a aprobación definitiva inmediatamente. Pero perdóneme que a interrumpira de forma tan extensa. Sí, disculpe, señor Souciño. Entón, vostede o que propón é continuar coa moción cambiando os puntos número 1 e 2, entendo, por solicitar informes. Informes preceptivos, non? Estudiando a viabilidade do rexeitamento. Cal é a súa proposta en concreto con respecto a esta moción? Deixaríamos o punto 1 e 2 en un único punto que diga solicitar os informes que procedan para determinar a viabilidade ou non de anular a tramitación. E o punto 3, que nos parece moi importante, iniciar o expediente para poñer en marcha o procedimento regulado pola Xunta de Galicia para a declaración de ben de interese cultural, o cal agregaría unha protección a maiores, por si foran poucos as que acabamos de expoñer, a do Camiño de Santiago, a da Lei de Patrimonio, etc. Dous puntos. En ese caso, señor Chouciño, continúo e insisto en que o Plan Especial de Reforma Interior foi aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local, seguindo o procedimento legalmente previsto, e conta con todos os informes favorables, concretamente cos 3 informes da Xunta de Galicia, tanto de patrimonio natural, patrimonio cultural e paisaxístico, que garantizan que o seu desenrolo se leve a cabo coa máximo nivel de protección. Aquí a protección xa está garantizada por todos eses organismos. E vostedes propoñen este pleno que rexeite este PERI e declare ben de interés cultural sin ter en conta que iso conlevaría a abonar aos seus propietarios unhas cantidades millonarias que comprometerían a estabilidade do Concello e o seu desarrollo presente e futuro. Teñen vostedes un estudio económico do que isto supoñería para Culleredo, o que nos costaría adquirilo, acondicionalo, e o que perderíamos de recaudar polo seu desenrolo urbanístico. Que queren vostedes? Que se aprobe a súa moción e Villa Celina siga por moitos anos no estado de abandono no que se atopa actualmente? Ou que agora, que por fin xurde a oportunidade de darlle unha saída que garantiza un desenvolvemento sostible con un plan de reforma interior proposto polos seus propietarios no que se inclúe a construción dun equipamento asistencial, xeriátrico, un uso hosteleiro que xenerará emprego e dotará de maiores servicios á zona e, ademais, apartará ao Concello de forma gratuita os pazos, os xardíns, a capela, os viais, o que hai que sumar o 10% de aproveitamento urbanístico a favor do Concello. Queren vostedes que digamos que non a todo isto, vulnerando os lexítimos dereitos dos seus propietarios a desenvolvelo. É moi fácil disparar con pólvora do rei, como vostede di moitas veces, sin ter en conta as consecuencias dos seus actos. Por iso, nós non imos apoiar esta moción. Moitas gracias. Señor Marta Iglesias, preguntan vostedes se queremos unha serie de cousas. O que queremos é o mismo que este grupo municipal xa expresou cando apoiou a votación da aprobación inicial do PSOE. Porque o que decía a ficha de ese espazo era que sería adquirido para patrimonio público polo método da compensación. E vostedes, temos un estudio económico, supostamente, agora non o teño aquí, pero figura no propio PSOE, aprobado inicialmente en 2013. O sistema de compensación é o importe, é o estudio económico. Non é que o teñamos no BNG, é que o ten o Concello de Culleredo
do cales, recórdolles, vostedes son o goberno. Hai que recordar de vez en cando, porque a vostedes parece que lles esquece. Por tanto, o estudio económico está no propio PSOE provincialmente. E o que queremos desde o BNG é o mismo que xa queríamos en aquel momento. Son vostedes os que cambian de opinión, porque vostedes en aquel momento tamén votaron a favor da aprobación inicial do PSOE que recollía o que estamos comentando. E, sin embargo, agora ven dicindo que, claro, es que isto del patrimonio es un rollo. Entonces, mejor. Pues, mira, lo desfacemos y hacemos allí cosas bonitas y modernas y no el cascallo de esto de cosas viejas. Mire, di que ten informes favorables. É inexplicable que tenha informes favorables. Solo se pode explicar porque informes favorables de patrimonio dunha xunta de Galiza que ten informes favorables para Altri e para tantas cousas, verdad? Pois mire, como non van conseguir informes favorables para unha reforma urbanística dun espazo propiedade dun fondo de investimento. Home, faltaría máis. Entonces, respecto de abonar aos propietarios, insisto, agardemos a aprobar definitivamente o PSOE, se é que vostedes non teñen algunha deuda en forma de convenio deses que firmaban vostedes con propietarios así, sin ningún tipo de informe precisamente, se non teñen algunha deuda contraída, pois o válido sería o PSOE e debería poder salir adiante, a non ser que vostedes queiran que, como esta redacción pois non vai moi acorde cos propietarios, pois que mellor, antes de que puidera caber a posibilidade de que se aprobe o PSOE, mellor apañamos isto antes e así se queda a deuda saldada, esa posible deuda saldada, non? Entonces, mire, dime, vostede quere que siga como está? Non. Marta Iglesias, señora Marta Iglesias, cantas veces lle temos lembrado a vostede, responsable de patrimonio e de urbanismo, e non sei cantas cousas máis, que é unha obligación establecida pola lei de patrimonio que os concellos reclamen aos propietarios a conservación e a rehabilitación do patrimonio. Entonces vostedes, poderame decir vostedes, se se acorda, se hai algún requerimento ao propietario dese espazo para que fixera un mínimo de mantemento daquele espacio e evitar que seguira degradándose desde aí, pois, décadas, non? Gustaríame que me contestara isto, pero ben é certo que podemos esperar en cuestión de patrimonio do Concello de Culleredo. Vamos traer unha cuestión moi breve, simplemente para ilustralo. É que a Torre de Celas ten desde hai anos as ventanas rotas, chove dentro como se fora fora. E vostedes, despois, teñen o cinismo de entregar a Torre de Celas de maqueta como se fora o símbolo máximo de Culleredo, cando teñen totalmente abandonado. Ese é o respeto que teñen vostedes polo patrimonio de Culleredo. Entonces, como van, se non cuidan o patrimonio propio, como van mandar cumplir a lei e conservalo aos propietarios privados? En particular, pois, a este tipo de propietarios, porque seguramente a un pequeno ainda teñen a ansia, pero a un deste seguramente que non. Por tanto, nós aceptamos a proposta de alternativa dos veciños, creo que quedou máis ou menos redactada, e quedaría con 2 puntos a proposta, por suposto, non retiramos e seguimos adiante, pedimos que se vote. Moitas grazas. Por alusión, señor Chouciño, e ademais como vostede me pediu que respostara, quero comenzar por pedirlle que retire vostede todas as súas acusacións que acaba de facer. Eu, desde logo, e creo que ninguén do meu equipo de goberno temos ningunha débeda pendente con ninguén. Me parece que sobrepasou o que vostede xa pode sobrepasar e habitualmente fai en este pleno. Esas acusacións non son de recibo e non as podo permitir, nin asumir, nin vostede debería estar orgulloso de vertelas en un órgano municipal como este, que é un pleno municipal. Por outra parte, quero tamén indicarlle que eses informes da Xunta que vostede despreza e que en este caso non lle valen, cando a vostede lle convén, son os que valen, son os realmente válidos. En este momento, a vostede son informes que fan ad hoc expresamente
porque tamén teñen interés ou tamén teñen algunha débeda, non sei. Me parece realmente unha lástima. Por outra parte, decirlle que o previsto no documento inicial do PEXON do 2013 consistía en delimitar un polígono ou un ámbito de solo urbano non consolidado, un PERI de 3.6, máis ambicioso que o actualmente delimitado nas unidades de actuación 58 e 59. E tratándose dun ámbito de maior superficie, permitiría concentrar todo o aproveitamento urbanístico da dita área de reparto do PERI de 3.6 noutra zona próxima, concretamente entre o campo do Olímpico e a autopista AP9, e concentrar así as cesións urbanísticas de zonas verdes e espacios libres na actual UA 58 e 59. Todo isto non é urbanísticamente viable a día de hoxe. Ademais, para a súa execución, precisaría da autorización expresa do organismo competente en materia de estradas, precisamente pola súa proximidade á autopista AP9, do que non temos garantías da súa validación por mor da súa afección acústica e da súa compatibilidade coa legislación de estradas. Asumen vostedes a responsabilidade de iniciar un proceso de declaración dun ben de interés cultural paralizando un plan especial de reforma interior sin un estudio pormenorizado dos seus costes e sin documentación e informes que o avalen? Con noso apoio non conten. Gracias. Ben, permítame volver pechar. Se vostede fala de alusións, eu tamén lles podo dicir. Mire, parecelle mal o que lle dixen. Pois mire, como non vamos dicir isto é máis, se é posible? Porque, mire, hai que recordar, en Culleredo, a cada pouco, caenos unha sentencia que nos condena a pagar 1 millón de euros por convenios incumplidos. Cantos levamos? Ustedes deben levar mellor a conta que a mí. Vale, temos a calquera de ustedes pode quitar o móvil e buscar. Culleredo tiene que pagar por un convenio incumplido. Faced a proba. Entonces, e nós, desde a oposición, enterámonos ese día de que Culleredo tiña un convenio e unha deuda. Entonces, parece mal que nos falemos agora de que teñen unha deuda, e que máis ou menos é o que acaba de explicar. É dicir, que sí, que había un convenio, e que non se pode facer. Como pode ser que ese convenio que se fixo en algún día, tiña un informe xurídico? De que o acordo era concentrar a edificabilidade en un sitio ao lado da estrada. Non podo permitir que minta. Aquí non hai un convenio, non hai ningún tipo de convenio, é simplemente o plan xeral na proposta que había no proxecto do 2013, non un convenio. Ben, é como pode ser que o plan xeral recollera en ese punto esa compensación que non era posible? Que tipo de informes levaba en aquel momento? As circunstancias poden cambiar, vaya por Dios. Ben, decíanos, só por rematar, que é o que pretendemos que eso sea un espacio público, como estaba previsto, como estaba acordado en 2013. Non recordo se foi por maioría ou por unanimidade, eu hasta casi diría por unanimidade, en 2013, donde estaba o señor Riobó, por certo, en aquel momento en outro partido, en este pleno. E pareceme recordar que contou co seu voto tamén, é dicir, non só co voto do Partido Socialista cos membros daquel momento, sino co señor Riobó encabezando o partido que él dirixía en aquel momento. Por tanto, máis acordo imposible sobre o que todos queríamos en aquel momento. Algúns seguimos lo querendo e outros, como vostedes, non. Creo que é importante facer unha manifestación expresa a favor desto. Vostede di que non me va a votar a favor. Bueno, pois cada un que se defina como queira. Que se defina votando a favor, votando en contra ou sendo cómplice e absténdose. Cada cal que decida en conciencia. Moitas grazas. Procedemos á votación da enmenda. Votos a favor da enmenda?
É unha proposta de un grupo político. Sí. A emenda temos que aceptar os proponentes, Pero e aceptámola. xa dixo que aceptaba. Pero non se somete a votación. Entonces, agora o que se somete a votación é o texto a ca moción emenda incluída, emenda que foi incorporada. aceptada. Perfecto. Moitas grazas. Pois procedemos á votación da moción ca emenda incorporada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Punto número 4. Moción do Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego de Culleredo, de data 8 de setembro de 2024, en col das consecuencias da obra de dragaxe da Ría do Burgo. Dona un momento, señora alcaldesa. Poderían leer o resultado da votación, porque vemos que non está o alcalde. Non sabemos se falta alguén máis, e non sabemos se pasa, se prospera ou non prospera. Poderían ler o resultado da votación. 5 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e Alternativa dos Veciños, abstencións do Grupo Popular e en contra do Partido Socialista. Entonces, prospera ou non prospera? Non. Punto número 4. Moción do Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego de Culleredo, de data 8 de setembro de 2024, en col das consecuencias da obra de dragaxe da Ría do Burgo e da protección social ao colectivo marisqueiro sen actividade polas consecuencias da obra. Ten a palabra señor Chouciño. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. O BNG ten a ben presentar esta proposta que paso a lerlles. A realización do proxecto de dragaxe ambiental dos sedimentos da Ría do Burgo na Coruña por parte da Administración Estatal estaba chamado a ser un punto de inflexión que marcase o rumbo certo para a completa e integral regeneración do estuario coruñés. A obra financiada en grande medida por fondos europeos a través do programa FEDER 2014-2020 tivo un orzamento superior aos 32 millóns de euros que se estendeu, segundo manifesta o propio Ministerio de Transición Ecolóxica, ata sobardar os 37 millóns de euros. O proxecto deuse formalmente por finalizado na pasada primavera, cando a poucas horas de que vencera o prazo vinculado á correcta recepción dos fondos comunitarios, o 26 de abril o Estado recepcionaba unha obra resultado de décadas de continua movilización social, popular e política que xunto con numerosas luces deixa tamén non poucos elementos de sombra a nivel medioambiental, laboral, económico, paisaxístico e da cohesión e vertebración social. Durante todo este tempo, logo da consecución dos compromisos políticos constatáveis para a súa realización, o BNG foi unha forza atenta e vixiante dentro das posibilidades ofrecidas pola Administración ao correcto desenvolvemento dun proxecto longamente pelexado, entre outros polo nacionalismo galego. Actuamos a luz pública de xeito respetuoso con criterios técnicos, en especial cos vinculados a cuestións ambientais. E procuramos facer pedagogía social sobre a realidade de que estábamos diante dun primeiro chanzo, moi importante, iso sí, para a total recuperación da ría, pero non ante a súa rehabilitación definitiva, como dende outras esferas se tentou vender. Diante dunha obra desta envergadura, resulta de todo punto lóxico que fiquen cuestións pendentes dunha correcta concreción final, da necesaria mellora ou dun correcto remate. Igualmente, resulta de todo punto lóxico que a Administración contratante sea plenamente sabedora destas circunstancias e execute en tempo e forma as medidas e procedementos que ten na súa man para garantir o éxito final do proxecto. A luz dos feitos, son varios os elementos que nos permiten apuntar unha falta de diligencia máis que notoria por parte da Administración Central no dragado ambiental dos sedimentos da Ría do Burgo. A primeira e máis lacerante cuestión, posto que non obedece a ningún contratempo inherente á marcha das obras ou circunstancias sobrevidas de calquera caste, é que a altura do verán de 2024 a Administración Estatal sexa incapaz de ofrecer e garantir unha digna e xusta cobertura colectiva ao colectivo de mariscadores e mariscadoras da Ría do Burgo que, como se recoñece no propio proxecto, non é só que non puideran desenvolver o seu traballo durante o período de realización das obras, senón que, de agora en diante, terán que agardar 2 anos para que, se todo vai ben, poidera darse a posibilidade de volveren a realizar o seu traballo. A inacción gubernativa e de esclerose competencial
da que fai gala a Xunta de Galiza non serve para dar o máis mínimo soporte á desidia e falta de sensibilidade social por parte dun goberno estatal que se presume progresista e acumula 4 anos de maltrato sistemático a un colectivo humano que tivo históricamente na Ría do Burgo o seu sustento económico. Vai na hora que, comezando polo Ministro de Traballo, o goberno de Madrid argumente con solvencia a súa postura que, por outro lado, queda retratada cando o goberno estatal négase unha e outra vez a dialogar cos agentes sociais implicados e a facer parte da mesa da Ría do Burgo. O silencio do goberno estatal non se limita só á desatención laboral e social do colectivo de mariscadoras e mariscadores. No ámbito estritamente ambiental, son moitas as preguntas que, formuladas desde diversos foros, requiren dunha resposta sólidamente argumentada dende a administración competente. Así, diversos colectivos, dende mariscadores e mariscadoras a ecoloxistas, inciden en que non se cumpriu debidamente coas directrices establecidas no estudo de impacto ambiental, no que se sustenta a obra realizada. Do dragado á sementeira son varios os aspectos que, non cinguíndose en apariencia o inicialmente proxectado, requiren dunha explicación técnica asustada ao rigor administrativo ou se procede da activación dos mecanismos legalmente establecidos para unha correcta finalización do proxecto. Pero é que, ademais, hai cuestións inopináveis, feitos obxectivos, como foron as presas por parte da Administración para dar por finiquitada e recepcionada a obra, aínda coa opinión en contra ou non manifestada da Administración Autonómica e da Confradía de Pescadores. As mesmas presas que levaron a, con carácter previo, realizar a sementeira de marisco nas rías en os informes preceptivos entre Costas do Estado e a Consellería do Mar, e todo deixando a un lado o xeito de sementeira realizado e, contra do dito con anterioridade, o inexistente papel desenvolvido polos profesionais do sector nestes traballos. A obra urbanizadora vinculada ao proxecto deixa tamén unha regalía de pequenas e grandes eivas que salpican aos concellos das ribeiras da ría, tales como os recheos executados na desembocadura do río Trave e en Beiramar, que se xulgan por si sós. Pero que, ademais, no acto de inicio, inauguración da obra, o xefe de Costas manifestou que se completará o único tramo de paseo que falta por unir. Unha falsidade flagrante que non admite discusión algunha. Deste xeito, o proxecto se quere en fase embrionaria de mellora integral da mobilidade, en especial a Branda, en toda a ría arredor do paseo, fica a día de hoxe gravemente lesionado e estancado, á espera de tempos mellores. Tempos mellores que pasan por unha recuperación integral da Ría do Burgo desde o punto de vista medioambiental para así garantir a súa plena operatividade económica co indiscutible beneficio social que conleva e que axudará a súa valorización colectiva desde o punto de vista paisaxístico, de uso e disfrute público e como eixo vertebrador dunha mobilidade sustentável e eficiente. Para todo iso é preciso unha primeira frase de dragado ambiental dos sedimentos da Ría do Burgo, que ten por forza que cumplir os obxectivos que nel se contemplaron. Correspóndelle inexcusablemente á Administración Estatal tomar as medidas necesarias para garantir de verdade o seu correcto final. No entanto, e diante da inacción do Goberno de Madrid, os concellos ribereños, como este de Culleredo, vémonos justamente de trasladar a xeito de exixencia a Administración española as eivas que observamos no correcto desenvolvemento dun proxecto que procure verdadeiramente acadar os obxectivos marcados. Por todo exposto, propoñemos ao Pleno, para o seu debate e se procede a aprobación, os seguintes acordos. 1. Dar traslado á Administración Xeral do Estado das necesidades observadas para a recuperación integral da Ría do Burgo. Subpunto A. Plena cobertura social e laboral do colectivo de mariscadores e mariscadores da Ría do Burgo durante todo o período de afectación á súa actividade laboral derivado das obras de dragaxe do estuario, tal e como se recolle no informe de impacto ambiental do proxecto. B. Contratación en común, acordo coa Mesa da Ría, dun informe independente externo sobre os aspectos ambientais desenvolvidos na obra, contemplando, ademais, un reporte do estado actual e avaliacións a futuro, tanto da vacía como da calidade das augas, ordenando e delimitando posibles zonas de baño, actividades recreativas, paseo, etc.
C. Culminación, conforme explicado polo propio Goberno, da continuidade do paseo por todo o lindeiro da ría como un dos obxectivos básicos contemplados nesta obra de dragado, avanzando, ademais, na realización dunha senda peonil e ciclable á altura do paseo baixo a Ponte Pasás. E de concreción do procedimento do correcto remate e adensamento das obras e dos danos causados por esta no patrimonio público preexistente, de xeito igualitario e xusto para o conxunto dos concellos da Ría do Burgo. E, por último, a elaboración dun plano de actuación contando, entre outros organismos, coa Mesa da Ría e coa Plataforma en Defensa da Ría, que concrete fases, procedimentos, datas, estime importes para acadar o saneamento integral e a limpeza total da Ría do Burgo. Moitas grazas. Esperamos que encontren de interese apoiar esta proposta. Procedemos á votación. Votos a favor da moción? Unanimidade. Punto número 5. Control e seguimento dos órganos de goberno, dación de conta das resolucións da Alcaldía, Presidencia e Concellerías delegadas. Punto número 6. Asuntos de urxencia. Non hai, verdad? Punto número 7. Rogos e preguntas. Gracias, señora alcaldesa. O 24 de maio, veciños de Bregua rexistraron dous documentos solicitando por unha beira amparo ao Concello, en concreto mencionan o señor Carlos Liñares por un tema de telefonía que as compañías non lles están dando solución algunha, unha situación bastante complexa que teñen e a día de hoxe non teñen resposta a ninguna dos seus rexistros, entón xa non é un tema de facer, senón polo menos de atender en tempo, un tempo razonable, as solicitudes da veciñanza. Rógolle, señor Carlos Liñares, que atenda e conteste canto antes a esta veciñanza de Bregua e, na medida do posible, aporte solucións aos seus problemas. Por outra banda, e recollendo a testemunha do meu compañeiro Tono Chouciño, e vendo que son receptivos a incorporación de ítems ao catálogo municipal, agradecería que incorporaran o camiño ao Roledoño, máis ben que reincorporaran camiño ao Roledoño ao catálogo municipal, xa que foi quitado no seu momento e aprobouse por unanimidade aquí neste pleno dúas veces a recuperación do mesmo. Un bo punto de partida sería a reincorporación ao catálogo municipal. Moitas grazas. Grazas, señora alcaldesa. E que gusto, pequeno gusto hoxe poder dicir señora alcaldesa. Querolle trasladar un rogo a vostede como concelleira responsable tamén da área de educación, un rogo que especialmente con cada inicio de curso demóstrase acaído e desafortunadamente necesario. Rogámoslle, señora Pardo, que convoque de xeito inmediato o Consello Escolar Municipal. É absurdo, xa é inexplicable que teñamos que reiterar este rogo con cada inicio de curso ou con cada problema que xurde nos centros escolares do noso concello, sexan responsabilidade municipal ou autonómica. O Consello Escolar Municipal está formado por representantes de todos os grupos que conforman a comunidade escolar, nais e pais, alumnado, profesorado, a administración municipal e a Consellería de Educación. O Consello Escolar Municipal é o órgano no que escoitar e debater este tipo de cuestións e no que as AMPAs deberían ter a oportunidade de trasladar as necesidades que observan nos seus centros, tanto diante dos membros desta corporación como da administración autonómica, para que entre todas e todos poidamos procurar solucións. Parece mentira e impropio dun goberno que pretenda defender os servizos públicos que diante da falta de investimento da Consellería de Educación nos centros educativos do Concello de Culleredo, vostedes agochen tamén a cabeza baixo terra no que se refire ás súas responsabilidades a respecto do seu mantemento.
non vexo que os señores do PP xa lle están dando a cabeza. Non o inventamos nós. É dicir, é tan sinxelo, eu hoxe fixen o exercicio esta mañá. Fixen o exercicio moi básico. Ir á web da Consellería de Educación e vostedes verán un apartado de actualidade e os titulares: a Consellería de Educación inviste 100.000 euros no centro, non sei que. Invítolles a que busquen un investimento nun centro escolar de Culleredo. Non o van a topar. Eu xa fixen ese exercicio. E convido a xente que nos está escoitando a que o faga. Pero isto tampouco serve para, como digo, agochar a cabeza no referente á responsabilidade de mantemento dos centros de educación infantil e primaria por parte do Concello. Se non nos falla a memoria, señora Pardo, leva vostede xa máis de ano e medio no cargo. O Consello Escolar Municipal é o único órgano colexiado que vostede preside e aínda non o convocou vostede ningunha soa vez. Estes días as nais e pais do Colexio Isaac Díaz Pardo explicábannos como no seu centro hai aseos, especialmente algún adicado a persoas con mobilidade reducida, que non se poden usar dende hai máis dun ano. E mostrábannos como a falta de mantemento e de limpeza deixan un centro moi deficiente respecto do que merecen os seus fillos e fillas. Por favor, escoite as AMPAs e teno vostede ben sinxelo, convoque o Consello Escolar Municipal. Estamos seguros que alí acudirán todas elas co propósito de mellorar os centros educativos do noso Concello. Moitas gracias. Sí, dúas cousas, señora alcaldesa. Mire, primeiro é que cúmplese un ano de que este pleno acordara por unanimidade unha proposta do BNG polo que se iniciaba a tramitación de un ARI, unha figura administrativa, un área de rehabilitación integral para a Fonte da Balsa, moi demandada polos veciños e moi que os puso moi contentos porque é moi necesario para aquel rueiro. Non volvimos a ver. Aquela proposta levaba todo o decálogo copiado da web da Consellería do que había que facer. O primeiro punto era ter un acordo municipal. Estaba cumplido, por unanimidade. O segundo punto era que o Concello fixera unha operación ben simple, que é delimitar a zona, que en algúns casos é complexo pola complexidade da zona que se fala, ali non é. Ali é unha organización de 4, non sei cantos bloques de construcións que simplemente o ten que pois delimitar en un plano un funcionario municipal. E iso remitilo á Xunta pedindo que siga coa tramitación e que se lle pon a disposición un local para ser a sede de unha oficina de información urbanística. Non nos souperon decir en todas as veces que lle preguntamos que era desto. Bueno, si nos dixeron que estaban con el. O que teñen que decir sempre, ou polo menos o que tiña que decir o señor Riobó. O que lle rogamos un ano despois é que teñan vostedes tanta dilixencia coa tramitación de unha operación tan simple para mellorar un barrio que o necesita moito de clase obreira, como acaban de ter a dilixencia para defender a tramitación para que un fondo de investimento se cargue un patrimonio municipal como o Pazo do Serrano. Ese é o noso rogo. E que así, pois, temos un pleno antes de finalizar o mes tamén, outro pleno ordinario de setembro, sabemos que este foi aplazado, pois que cando lle volvamos a preguntar, poidan decirnos que sí, que deron ese paso, aínda que sea con un ano de retraso. Ese é o primeiro rogo. E outra cuestión que lle quero decir, non sei se queren decirme algo respecto desto, porque igual teñen algo que contestarme, igual a señora Marta Iglesias o levantaban e di que xa está feito. Daríamos unha sorpresa a señora Marta Iglesias, é unha alegría, e recibiría a felicitación do BNG. Vale, vexo que non vai ser o caso de que poidamos felicitala. Ben, vamos entonces que a segunda cuestión. Señora alcaldesa, este mes pasado, casualmente mes de agosto, estas cousas sempre se fan así,
O Concello da Coruña expuso públicamente unha proposta de convenio para as lluvias. Dirán vostedes, que pasa, que queremos exportar as accións do Gobernadoiro de Culleredo? Non, é que é unha cuestión que afecta a Culleredo. Como tal cuestión que afecta a Culleredo, estando en exposición pública, remata o plazo, pareceme recordar, o día 19, teño aquí, si foi publicado o día 19 de agosto, e hai un mes para presentar alegacións a esa exposición pública. E por que afecta eso a Culleredo? Porque mire o que di no punto cuarto, subpunto 10, di: impulsar la transformación del eje ferroviario. Non o atopei en galego, non sei por que o Concello de Coruña non puso en galego. Impulsar la transformación del eje ferroviario, convirtiéndolo en un elemento de relación con la costa y valorando su uso como vía de transporte de proximidad, propiciando el transporte colectivo y o sostenible. E aquí ven o truco, en su caso, su transformación en un paseo para peatones, bicicletas y transporte público. E isto é o que se chama de deixar unha porta aberta a eliminar ese trazado da vía do tren ao paso por ese punto e perder a posibilidade de que algúns aínda peleamos por ela, de que algún día teñamos un tren de proximidade. Por tanto, rogaríalle, seguramente os técnicos municipais sabrían redactar isto moito mellor que nós, que se faga unha alegación a este punto dicindo que ese O ten que desaparecer e esa segunda parte, despois do O, ten que desaparecer. Por tanto, ten que quedar como única e indubidable proposta, en ese punto, a impulso de transformación do eixo ferroviario convertindo en un elemento de relación coa costa e valorando o seu uso como vía de transporte de proximidade. Ben? Propiciando o fomento do transporte colectivo. Prégolles que o Concello de Culleredo faga esa proposta. Incluso, non sei se cabe a posibilidade de que tomemos un acordo pola vía de urxencia para amosar un acordo colectivo que defenda esta opción, porque, desde logo, no BNG temos clarísimo que o tren de proximidade ten que ser algún día, ten que existir algún día, loitamos cada día por eso, e este, pois, é unha pequena batalla máis. Gustaríanos que vostedes se manifestaran na mesma dirección. Moitas grazas. Gracias, alcaldesa. Yo traigo un ruego y una pregunta. Los vecinos y comerciantes de las calles Ersa y Sanjurjo de Carricarte llevan años trasladándonos la falta de mantenimiento y de limpieza por parte del concello. Especialmente grave es el tema de la limpieza, o mejor dicho, la ausencia total de ella. Esta falta de higiene por parte del concello provoca olores insoportables para los vecinos y los excrementos de pájaros que se acumulan en muchos rincones de estas calles y de muchas otras del resto de Culleredo resulta repugnante e insano. Por todo ello, le pedimos que se realice de forma inmediata la limpieza a fondo de estas calles para que cesen los malos olores y las zonas insalubres. Y respecto al mantenimiento y al estado del mobiliario urbano, le pedimos también que se reparen o sustituyan las jardineras, que no hay ni una en buenas condiciones. También bancos y papeleras que están deteriorados. Y sobre todo que se arregle el mal estado del pavimento en una zona en la que residen muchas personas de avanzada edad y de movilidad reducida. Por otra parte, en relación a la dinamización del comercio local, nos gustaría saber si hay alguna iniciativa más allá del tradicional concurso de escaparatismo, que, aunque fue una actitud interesante, creemos que ya ha cumplido ciclo. ¿Podrían considerar alternativas innovadoras para fomentar el crecimiento de estos sectores? Sí. Gracias, alcaldesa. Hace un año se aprobaba en este pleno una moción para la recuperación de la obra de José Rey Lago, así como su puesta en valor en la sala de exposiciones que lleva su nombre. Un año después es de esperar que se hubieran realizado ya al menos alguna gestión, algún trámite, algún estudio. Esta pregunta va en ese sentido. Me gustaría que nos informaran de en qué punto está este trabajo, qué gestiones se han llevado a cabo, suponiendo que se haya llevado alguna, y para cuándo se prevé que estará en marcha este trabajo. Esa sería la pregunta. Contestaría muy bien. Esto sería un ruego en esta misma línea,
Otra moción que fue aprobada hace 6 meses y que me gustaría preguntar en qué estado de tramitación se encuentra es la rehabilitación del molino de la Fonte da Balsa. Pero no voy a hacer esta pregunta ya que la respuesta la conocemos. Pero sí me gustaría formular un ruego en pos de tratar de darle la mayor celeridad posible y recordarles que también dicha moción recogió la iniciativa de llevar a cabo una consulta popular para dirimir el uso que le vamos a dar a esta edificación. Consulta que no veo razón alguna para seguir demorándola. Gracias. Continuaría por... Nos llegan también abundantes quejas de los vecinos de las calles Avenida do Rueiro, Rúa do Souto, Rúa dos Irmandiños y Rúa do Castelo, que son las calles que configuran el entorno del Castillo de Vilaboa. Este conjunto de vías, que dependen de la Diputación, en su día fueron pavimentadas con adoquín, a excepción de la Rúa do Castelo. Este adoquín, con el paso del tiempo, se ha levantado, causando un grave perjuicio para los viandantes y la gente que allí reside. Al paso de los vehículos produce un enorme ruido y en los días de lluvia son una auténtica trampa para los peatones, haciendo que transitar estas calles sea un auténtico engorro. En algunos tramos el firme presenta un estado realmente lamentable. Digno de especial mención es la calle La Rúa dos Irmandiños, completamente intransitable. La avenida do Rueiro tiene una prohibición de aparcamiento en toda la calle, así lo indica la señalización vertical, pero no se respeta, y los vehículos dificultan el paso, haciendo que la vía sea un auténtico peligro para los peatones, que necesariamente deberán caminar por el espacio reservado para los automóviles. Es obvio que esta zona, al igual que todos los núcleos urbanos del municipio, adolece de un déficit de plazas de aparcamiento. En algunos casos es el mismo mobiliario urbano el que impide el paso a los transeúntes, un mobiliario urbano que se encuentra en un estado absolutamente calamitoso. Digno de mención especial son los bancos, alguno con puntas sobresaliendo. El caso de la Rúa do Castelo, que es la que está deficientemente asfaltada, tiene una densidad de tráfico mayor a la que se le suponía, y es por ello que el firme de la misma debe ser reparada todos los años. Entendemos que para estas vías que se encuentran en un estado tan lamentable tendría que existir ya por parte de la Diputación un proyecto de recuperación. Este ruego va dirigido en ese sentido. Creemos que dicha recuperación debe ser más considerada con los vecinos que sufren un urbanismo deficiente y mal planteado, y con unos peatones que deben compartir un espacio común con los vehículos. Gracias. Me gustaría continuar con otro ruego. Vecinos de Aceadama y Vilaboa exponen la necesidad de contar con un espacio acondicionado para los perros, o sea, un canil, en el entorno del río Trave. Los más cercanos a estos núcleos de población se encuentran en la zona de Cordeda o en la calle Ferrocarril do Burgo, lo que hace que sea inviable disfrutar de sus mascotas en un entorno seguro. Las demandas de los vecinos se limitan a pedir un espacio amplio, delimitado por un cierre y con una fuente que funcione. Bueno, parece un poco irónico tener que aclarar esto, pero es un hecho que la gran mayoría de las fuentes de nuestro concello no funcionan. Me gustaría pedirle al concello que estudie la posibilidad de habilitar un espacio para este fin y satisfacer así la creciente demanda de este tipo de instalaciones. Y ya para rematar, una última pregunta. Me gustaría saber cuándo se dejaron de realizar las visitas culturales de los centros educativos de Culleredo a nuestros museos etnográficos, de la Torre de Celas y los molinos de Aceadama. El porqué del cese de estas visitas y si existe alguna intención de retomarlas algún día. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Los vecinos de Souto, para coger el autobús municipal que comunica las zonas rurales con las urbanas, tienen que ir hasta la parada de Busorro Ponte, que son casi 2,5 kilómetros andando, que para los vecinos supone más de media hora de camino. Solicitamos que se añada una parada en el Souto, en el recorrido del bus municipal, para dar servicio a los vecinos y que no tengan que ir andando hasta allí o coger un bus que los lleve hasta el Burgo, hasta Coruña, para coger un bus hasta ir al médico, al Burgo, o a Fuentecullero o a Vilaboa. Ese es un ruego. Otro sería en la Rúa Naveiras, que ya se ha hecho ahora una reciente reforma, pero los vecinos nos solicitan que se tomen medidas de seguridad, porque no hay arcenes y hay un talud allí también, en altura del 14 y 16, que es peligroso y ya cayeron varias personas en el talud. Y lo que está enfrente justo del talud es un arcén que está totalmente intransitable.
Entonces rogaremos que pasasen por allí a echar un ojo a esa zona. Y la poda de unos árboles que están cubriendo las farolas y no se ve lo que es la luminaria, no se ve nada porque está todo cubierto en la misma calle. Después, en la calle San Antonio, los vecinos también nos solicitan la renovación de las aceras y el firme, que lleva varios años en un estado bastante calamitoso. Y después también en la calle Condes de Traba, donde cayó el talud, que sigue sin arreglarse, están apareciendo ya ratas de considerable tamaño. Entonces, sí, rogarían para pasar por allí a arreglar el talud y echar un ojo al tema de las ratas. Gracias. Gracias. Una pregunta corta a la alcaldesa, que es también la concejala de Deporte. ¿Se sabe cuándo van a ser abonadas las subvenciones municipales a las entidades? Sí, pero ¿cuándo se van a abonar? No le puedo decir una fecha exacta. Depende del área en el que están ahora, que es intervención. O sea, seguimos sin saber cuándo se van a cobrar las subvenciones. No es que no se sepa, es que tiene que seguir el procedimiento. Vale. Y para terminar, ha empezado esta semana el curso escolar y queríamos saber por qué desde el Concello no se planificaron las actuaciones en mantenimiento y limpieza de los colegios de infantil y las instalaciones del Isaac Díaz Pardo. Y después también otro ruego por el tema de seguridad en el entorno del Colegio de Tarrío y en la parada de autobús de Souto, que, aunque son de titularidad de la Diputación, siguen sin salir adelante el proyecto para las aceras en el entorno de Tarrío y un tema de seguridad para la parada de autobús escolar en la parroquia de Souto.